Kumsang ni sumnila pathum February ni riat ania Rainbow Mizo Channel thirtu te chibai kan bukle thau achau khovel hun ton chu ain her danglam chho meka mun thrang thranga chianarap thak tak tak mai athleng meka Myanmar ram chunga military ku hathena tang khan khovel hian hun harsale hun khir tak tak mai atong chhota jut jut mai ani mithren khatten han soidan chuan khovel hian hun top an hai chhomek zela chu hun top judgment day hlauhloh hun tur chin chiana sain chi hrang bible in asoi ta chu kantong chhome kani tin han soibok Myanmar tual chung boina military ku hani nu tang khan ram chunga boina lian tham tak takin achuak deuh ranga tuna hian Myanmar sipai ta chuan rampuma in than pui buat sai tumin in buat sai na han kalpui meka Mase Myanmar military ta hian hein than na hi an kalpui tlang ani chuan Myanmar me pui tam tak ta chuan hei hi an pom don lawa sipai rorel na hnuaya in than ai chuan tual chunga boina lian jok thlentir chu an tum ngai don in an soibok Myanmar ram chunga hian democracy din tharlea military te thunai na chu paithak le du tu pol tam tak nam sipai tam tak an ron ting chuaka hengte bailet na tan hian Myanmar sipai ta chuan anram chunga fighter jet mangin bomte an thaka attack helicopter mangin heng Myanmar sipai dodal tu te hi an baiboka hetiang boruak omek kara hian Myanmar ram chunga in thanna boruak monom le diktak chu kalpui thei ani anring lo boka heiwang hian Myanmar ram chunga zirlai pol chikrang tele thralai rol intel khomte ral thom huma Myanmar sipai te daimek tu te chuan Myanmar military te nena in dawna lian thamjok chu an chok chok ngai in anring bok ani Euronews in report an pek dan chuan hetiang ani chung hian Myanmar military leader mingong hlaing chuan kumin chung hian in thanna hi buat sai fel atum dona dodalna tam takkara kaltang pui ngai atum don ni in han khria heti lai hian Asia palian China chuan Myanmar military te hi aruk taka athopa wangle injom na thuk tak annaya wangin India mai baka athen om ram hrang te tan hei hian har satna athen mai thayani antibok US in Philippines kaltlanga China dodalna tu thatak anei angche hian China chuan Asia khomol puya Myanmar ram kaltlanga athen om ram hrang telaka chetla tur hian China chuan mun ram chang tak anei ve thoboka heiwang hian Myanmar military te hi China chuan ahnu chon ngai lawani antibok hetiang ani lai hian China ra lo lian tur laka inven him nangai toin athenom ram hrang te chuan in thurwalin inremna thuthlung te an siam tameka Al Jazeera in voin lama report an pek dan chuan Japan le India chuan security thila inremna thuthlung engemaw chen an lo sain towa heibaka hian Japan sarkar chuan China hi aron chet thut po lodo dal thai turin South Korean and defense lama thodun nei turin thuthlung an lo sain to boka nikum lama kanchan chin thara kanron soi pho tong khan Japan khoitu chuan US a khoyani ti tluk deuh thoin US le Japan hian inremna thuthlung nget tak mai an lo nei to boka Japan laka hian boina achhuakani chuan chu boina siam tu chu US melma ani ngal dona US laka hian boina siam tu anomani chuan chu boina ronchok chuak tu chu Japan melma ani zui vedon bok ani chu tiang taka inremna thuthlung thuk le ril tak mai chu US le Japan hian an lo sain towa Japan chuan heng inremna zongjong ta hi du tok mai lowin Philippines sarkar nen inremna thuthlung siam turin ruam manna an siam le tameka Philippines President Ferdinand Marcos Jr. chuan Philippines President Ferdinand Marcos hian Japan khopui Tokyo voin hian hatlo dona heta hian Japan Prime Minister Fumio Kishida nen in biakna annai dona security lama thodunna ngetle chakjok annai thaina turin rampani khruai tulu ta hian uluk taka ngai tuana seng chungin beng sikin hanti ti dun don ani kanchan chin thar kalta lama khan report kanron petwa Philippines sarkar le US chuan inremna thuthlung an nei thar boka he inremna thuthlung han zia thara hian US chuan Philippines ram chunga hian military base palilai mai anei bel thaidona US in base satana an du te hi soipui turin
Philippines President le US Secretary of Defense Lloyd Austin chuan Philippines ram tloin tunkar tir khan Philippines khopuya in biakna annei to bok ani ti chuan he inremna thara base annei beltur tanen hian Philippines ram chunga hian US hian base pakuangot mai anei to don ani heng an base jongjong ta hi Asia Pacific region ven himna turatana US in ruamhanna asiam ania chumiom ziaber chu China lolian zel tur dancha atumna ani deuber tichon kan gola khan hanlut le taila Philippines President Ferdinand Marcos Jr. chuan chanchin kan buat saila hian Japan khopui Tokyo atheng to ni in report ania Japan nen hian engtiang takathu ka inremna thuthlung nge hanai chia don tiro chu hriat thei alani ri lawa mase hetianga athenom ram hrang ten China dodal zonga inremna thuthlung hanjia tak sup supawang hian Chinese counterpart Xi Jinping chuan alungoi lo zia soichuakin Beijing chuan kan thurol pui ram hrang te hi kantana harsana siam tu ram dang tela kachatur hian voikhatma inremna thuthlung hi kan zia pui ngai lawa ma se Beijing dodal zong hian agreement tam tak tun hnaya hian zia fel ani toa ma se China chuan Asia Pacific region pumpuya hian kan thil tum hi hlen chuak turin kan tha chete point ati thum lawani ati Philippines sarkar hi inveng film khur turin karriat tira chuti rol chuan Japan le South Korea tepo film khur taka ram dang lena anin dorna konga hian ke pen turin kadu bokani atia masa hemi chungchanga hian Philippines President Ferdinand Marcos Jr. chuan an counterpart Chinese President Xi Jinping hena hian Philippines chuan independent foreign policy kanneya chu foreign policy kang kalpuina konga chuan China hian engma ronsoi buaitur anei lawa Philippines si independent ram kan niangin kan du tu ram chu kan dor thaya kan duangin inremna thuthlung po kan zia pui thai boka ram hrang tenena thodun na thuthlung kan siama hian Chinese President Xi Jinping hian ronsoi buai thaina turin digna chanvo pakhat ma anei lawani ati hei baka hian Japanese Prime Minister Fumio Kishida chuan voin khan thuchua asiama Chinese President Xi Jinping hian athenom ram te jok le ram chaklo jok telaka in rausain nasatakin halo rum khum toa Japan thian thatak mai India democracy po ti chet vek du khopin China chuan ma ala line of actual controller dan jongjong te bo chiain he countrynom tlangnel tak mai hian India somna mumia lawin athenom ram chunga aleng luta asipai te atir luta khawang khan Indian Army hengemozatin nunna anlo chan phato ani atia chuwang chuan countrynom China hi country chiang letoa somlawa thenom terama lenglut thin ani wangin he countrynom tlangnel tak China lakatranga inveng him turle kanram security chu sangjoka da ani thaina turin ven himna lam hi kan ngai tua atul vetani ati Philippines Assistant Secretary for Asia and Pacific Affairs chuan unprecedented in Japan atlo tur thu han punjarma khan media tenena interview alo nei toa chuta chuan kan President Marcos hian ramwanom jok kan thenom ram hrang tenen hian defense lama in hnai chil jok ka inremna thuthlung nei hi kan dua ramven himna security lama po in pona thajok le inremna thajok nei hi athil du ber ania President Ferdinand Marcos hian economic lama po in pona thajok le thuk jok naya inremna thuthlung nei hi athil tum ania chu mai chu adu tok lawa Japan mi puite le kan mi puite in thian thatna thajok chu siam hi adu reng ania chu thil ti hlotling tur chuan President Marcos hian ma alame kani tin alo sei to bok ani hetiang thu hi Secretary for Asian Pacific Affairs hian media temnena alo puanjar to wangin Japan nen hian thodun na annei turle voina soihau tur annei chi hrang jinga hian defense lamte security te political thila te economic le mi puite in heng nai jok ka ankal theidan turte soihau antum don ni in alang bok ane the Japan Times in report unpack dan chuan Philippines President le Japanese Prime Minister te hian inremna thuthlung lam han soimai baka hian mitin ten digna chanvo kan nei theu ta chu hum hala ven him ani zel thaina turin Asian Pacific region a hian joint military drill nei turin ruam manna an siam nge arinomani tin an puang jarbok
China hian ama dodal zonga athenom ram hrang ten inremna an siama angai tlatawangin hetianga an chet veldan hi angai mo thu voitam tak alo chak chuak towa kan soita kang khan Chinese President Xi Jinping ngai point asoi chuak hialta ane mase US Secretary of State Antony Blinken chuan China hian asoi tur hi fimkhur turin kadua khovela hian democracy ram hrang tele independent ram zongjong te chuan anma nia rowin rel independent drum han yang nge in an du nen inremna thuthlung hi an siam thaya China hian ain rol lo na tura in rol lo tum sector lo turle abik takin Asia Pacific region a ram hrang ten inremna thuthlung an siama hian atel ve du ni chuan engtiklai point tel ve turin rom manna asiam thairangani atia mase heng inremna thuthlung ta hi in dolo turle trang ho tura in tiam kamna ani wangin China chuan Asia Pacific region a hian South China Sea Philippines tuipui chu achu puimeka Japanese clearcar Senkaku Island po tuna hian China chuan achu puimek boka clearcar ram independent mania rowin rela ommek Taiwan chu aram chunga arin lut boka athenom democracy ramlian takmai India laka harsatna asiam saka Indian and kum khat chuang zat mai in epna anlo nei to boka tun thleng hian Ladakh le ache vela China People Liberation Army tele Indian Army te in epna bawruak chu ziaom lampan thailawin in vauton na athleng deuh ranga India military te chuan Eastern Ladakh le ache vela hian line of actual control dungjuin Chinese sipai ho te chuan military infrastructure chi hrang anron din thermek ani tin an puang zar boka hetianga China in athenom ramte nek rangchunga ramdangte inremna thuthlung sign hi angai modona ni chuan anram chung internal affairs hi chingfel masaturle foreign policy akalpui dan zongjong te hi ennon masale turin kandu ni tin US Secretary of State Antony Blinken chuan asoibok The Japan Times hian an report seldan chuan Philippines le Japan in inremna thuthlung siam tura in biakna an nei tran hun hi hun poimo tak ania ral relna le melma telaka in him ton turin in safulna athleng meka US Ambassador to Japan Ra Emmanuel chuan Philippines le Japan defense ties chau ani don lawa Japan le Philippines ta hian inremna thuthlung an nei huna chuan defense lama tho ho na chu US Japan le Philippines ta hian ril le thuk taka in kum kai chungin kan nei theidon ani ati China dodal tura Asia Pacific region a ram hrang te chetvel dan hi soikim vexen po ahar hlea kum khatvel kalta khan Australia le Japan chuan Armed Force hrang chungchanga agreement an siama Japan sipai te hi Australia deploya thonlu thei ania chutiang bok chuan Australian sipai te hi Japan leilunga thonlu thei ani boka chu inremna agreement chu kum khatkalta vela khan Japan le Australia hian anlo sign towa ti chuan angong kalzel tura chuan India le Australia hian inremna thuthlung het tak anlo nei to boka ti chuan heng inremna zongjong khai khom na chu China dodal zonga inremna thuthlung siam ani deuh ber ani Japan sarkar tan hian defense lama harsatna lian tak siam saktu pakhat awma chu indo pui panni na atop khan Japan tan hian post war principle siam ania chu Japan hian tunthleng hian azom angaya wangin ramdangte beina tur ralthom hlom tak ta hi asiam chu aram changlawa mase anram chunga anma ni invent himna tur self defense system chi hrang ta chu siam chuak turin tunhnaya chaktakin malakna aneita kumnga local le turatan hian defense budget chu aletin antipung chhobok ane Japan hian anram chunga hetianga post war principle awanga harsatna anei chung hian US le athurol pui ram hrang hena trangin ramdang be thaina tur ral thuam thatak tak mai halai khom treu to boka anram chunga ral thuam ansiam chuabaka defense budget chu kumnga chunga tan alet thoka anti pun chhauta ka wang hian ramdanga tranga ral thuam an leipo ama ain aletin atam tura angai bok ane India le China inkara po thuthar engengemo awm zewzewa China in thuchua asiama Indian Army how to ten thuchua ansiam ve boka chutiang chuan boina lian thamwak ni lemlo in chanton na awm deuh ranga mase tun trumatan chuan Asia lama boina chu hankalsan photila Russia le Ukraine in dawna chanchin thar then khata hian toite hanlu le lok teang
Ukraine chuan Western ram hrang rol pol ta hne na tanga Leopard Tank German kut chuak an don tur chu thanhi thlathum chunga Ukraine ram hathen thai chau dona wangin har satna tok mai thai din muna anding ta tichuan nizan dar som pakhat arik ma deu khan Uyan News Agency report unpack dan chuan Ukraine chuan Leopard 1 tank chu thalea hian tank za chong vel Kiev thlen pui man turin Western rol pol ta chuan rom manna an siamani tin an pungjar ta ane Nimin Khan German Defense Minister Boris Pistorius chuan soilok na le ponjarna ommi alowin Ukrainian capital Kiev khopuya thoklutin surprise visit anaya thenkhat chuan war hit countries anti thenkhatin war ton countries tia an soibok Ukraine tranpuina tan hian Leopard 1 tank chu pek ani donani ti atiam tharle ta hemi malok hian Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan German le Western rol polten Leopard tank Kiev nena unpack tur chuan Kiev alo thlengta hei hi first batch ani tin asoya Ukrainian Defense Minister hian Germany Defense Minister nena Leopard tank langeya thlan lak dun na chu social media aposa media trend khat ta chuan Western ram hrang ta hian Russia bumna turin thlani emo thlathum chungin emo Kiev a hian Leopard tank khi thlentir thai an bai sai thu an pungjara mase kar khat po aral main Leopard tank first batch ta chuan Kiev khapui an thlengta ni chuan Russian President Vladimir Putin an February ni somhile palia Ukraine ram chunga bai pui thak na thar nei tura rom manna akal pui dan chu lo thai lowin athak danglam atul mai thayani antibok hetiang ani meklai hian German te Dutch le Danish Defense Ministry ta chuan thu chuain trom an siama Russian sipai te dole ta Ukraine tranpuina turin Leopard 1 tank zavel zat chu Ukraine nena hian pek an tiam thu an pungchar le ta battle tank lian le ropui tak mai Leopard 1 tank hi Kifa hian thalea mo ale peka mo thlentir man an tum don ani ti an pungjara hei po hi Russia bumna mitam tak ta chuan an ngaya Ukraine ram chunga hian hun reilote chungin Leopard tank ta hi an thlentir thaini chuan Leopard 1 tank ta po hian Ukraine an thlen hun tur hi ahlavakin an ringlawa Russian bai pui thak tura ain buat saina February ni somnile pali ma hian Leopard 1 tank za ta hi Kiev nena an hlan man vek an ringbok ani Kiev po hian heng teng te hi ma takin alo thleng don ti hi an hrelok ni nge in akhriata tun sandai kalta khan Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov chuan Russia in February ni somnile pali Ukraine an run trantir champha hian beipui thakna thar anei don in country ma se Ukraine chuan he beipui thakna thar haron kalpui tur dole tur hian sipai kannaya ral thuam choklu na nar thatak kan nei boka chung kan ral thuam choklu te mang chuan Russia hi Ukraine laka hian mason thailowin dancha kan tum don ani tin alo sai towa hei wang hian Russia new offensive operation akal pui ma hian Ukraine hian Western ram hrang ten he na tanga battle tank laum tak mai adon tur te hi adong man don ti a hreloka an ngai bok ani Russia in Ukraine arun tran tiratang khan voin hi ani zathum somngana ani towa voina hian Luhansk le Donetsk region in dawna hi athleng deuh bera heng muna frontline ate hian Russian sipai le Ukrainian armed force te nasa takin anin kapa abik takin Volodar town le achevela in dawna rap thak tak athlenga Bakhmut khopuilak tumin Russian sipai ta chuan na takin annormek boka Ukrainian armed force ta chuan heng Moscow machinery sau te hi dar turin thai top an chuave bok ani tikhan Ukraine in dawna chanchin chu hankalsan le ta photila khomol puidanga nizan lamatranga chanchin thar om hi in thir le teang Iran sarkar chuan Israel beilet na turle Israel laka inven him na turatan rom manna thatak an siam thu an pungjara Iran Islamic Republic News Agency IRNA in nizan darsari le minute somnga vela report unpack dan chuan Iran chuan Israel laka anram ven himna turle Israelin anram chunga beipui thakna aron kalpui thut poa amma Arab ram hrang tenena Israel in dawna khan Israel chuan airbase chachu abitum masak ania
chuwang chuan Iran hian khang thil kha athen tolo na tur le Israel bailet tura har satna an tolo na turin underground air force base chu venhim na khau tak hnuaya dain kan siam to ni tin an puang jara Iranin underground air force base asiam hi Eagle 4014 aming an phua he underground air force base si Iran fighter jet chi hrang tele drone te chuan inatan an mang theidona ni tin an puang jar bok IRN hian report an pek zeldan chuan Iran sarkar hian Iran Air Force hota mun pui hi leinhnuai satlia siam ani lowa leinhnuai thuk taka siam ani wangin Israel hian engral thum hangpoin ronbai masela him tak turangai ani thu han reporta helai munatang hian Iran fighter jet tele drone tachu chak tak le rang takin an thok chok thaidona an combat chi hrang long range cruise missile te po tam tak helai huna hian chop ani wangin Israel le Arab trangrol polte indona Arab ramte antlo mangkhan thil athleng to don lawa Israel hian engang bei pui thak na po kanram chunga hian ron nei thut masela a reply na chanlet na tak petur hian underground air force base Eagle 44 atang hian chanlet na kan pedona ni anti Iranin he thu chua an siama hian Israel chu langtlang takin an melma ani sia chiang taka an soilana wangin Israel sarkar chu alungoi lo hleni antia mase tunthang chuan chanlet nai ro chu officialin hanla pelawa Iran chuan anram chunga military site bay ani na khan Israeli Mossad te anin rol nge ani tin an soithar le boka mase hei po hi Israel chuan chanlet na ala pelo ta chewa Israel hi angoi vungvunga wang hian khovel media thren khatta chu an ngai a thalawa achan chu Iranin leinhnuaya airbase siam hi amun tak an soilawa Israel Mossad te hian chui chuakin Iran sarkar thu chua hi chanlet na turin Israeli drone ta chuan Iranin base an chuan MMA hian strike an vanei thu tangti hi an hlauhloh bok ani Russia thian thatak mai Iranin Israel hetianga a challenge ranga wang hian Russia le Ukraine indona hian Israelin ngai tuana a sorbing thailona turin Iran hian Israel rilru apot penga mitam tak ta chuan an ngai boka mase apot peng I kholawni in a hriata Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel chuan anram ven himna turatana defense system anei thattak mai Iron Dome anei ta chu Ukraine nena hian thanem tak ape mai thaya mase hei hi Israelin angai tu mekani tin apung jarta ani Benjamin Netanyahu hian a soizeldan chuan Russian rocket telaka mipuite ven him atula wangin Ukraine sipaitan hena hian Herald thuam hi lan turin ruam manna kan kalpui meka mase thutluk na final decision chu siam lanilo masela Ukraine mipuitele armed force te tranpuina turin Iron Dome hi kan pek ngei arin omani ati Israel sarkar thar hi aro rumin adurum hlemaya US Secretary of State Anthony Blinken khan Israel hi avatlo towa khata khan Benjamin Netanyahu chu inbeng dai turle West Bank le Gaza Strip vela te malak na thar infrastructure asiam tele Jewish settlement building asakmek ta chu topsan ri turin hangena mase hei hi vointheng hian topsan anilo ani he building sakna hi anchun jama ancholsan lo mai baka hian Palestine inle lo nei lo West Bank ka an chennai in tur building lian tak mai an sakmek chu Israel sarkar thara hardline party tia ansoi Smotrich religious Zionism party tranga finance minister ni na chelmek tu chuan hein sakna thoktu tenhena hian cholsan ri turin thupek achhuata bok ani heiwang hian Palestine authority ta chu anlungoi lo hleboka Israel sarkar malak na hi ansoi selna salea ti chuan Iran Palestine hole Israel in karbo rok chuan ziom lam ain zual lam apan chhotamek ani tikhan mi dilis boina lam chu kalsan le photila Turkey le Syria soitu Lirnghing rap thak takawanga chiatna thlengmek chungchanga hian update toite kan han nei le lok kange Al Jazeera chuan voin chun darsom panhi le achan vevela live report an nei dan chuan Turkey Disaster Management Authority ta chuan voina thu chua an siam tharbera chuan he Lirnghinga wanga Turkey ram chunga nunna chan omto jongjong hi mi sangruk jahni somthum le pali anting toa liam tur jongjong po hi atembera mi sing thum sangsari le som pakhat anting toni tin anpungjar ani
heti lai hian he lirnghing awanga nasataka tuartu Syria chon northwest Syria nunna chan an pung chhomek zela Syria ram chunga he lirnghing awanga nunna chan tun thlenga omto jongjong chu sangkhat jahni le somriat an tling toa lirnghing awanga liam tur omzat thi hriat mai thai ani ri lawani tin an puang jar bok ani ram thrang ten chan chuana thok turin Syria le Turkey ram chunga hian chan chuana thok tu pol thiam tak ta chu an thon lu jung boka hengmi te hian chan chuana an thomek lain weather condition khom dan chu mumal lo le thalo taka awma wangin hei hian chan chuana tho hi ati harsa zual hle ani ti chon tun truma lirnghing awanga Turkey le Syria ram chunga nunna chan omto jongjong hian sangriat jasari apel chhotoa darkar din deu tho figure hi adang lama wangin hun reilote a nunna chan zathi mi singkhat antling chhothuain handring bok ani ole khati jong kha tuntumatana chanchin thar kan bot sai thaite nile phot sela kan video lo thir tu kan channel la subscribe lo jong te khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lowinen kol thaula rainbow Mizo Channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia